Kutok Akashwani Shillong, Kubor Ktinjentia, Opure Davlenar Pua, Kikmat Kamkam Kubor. Ulat CHBJ Shankar, Dawaw Yaga Mobile Medical Unit, Knang Yokuntu Yerkom E Sumar Hagitan Nonkundong Kantam. Dawaw Yaga Rural Prina Arajara Pau San Negasi, has state Library da U. Chief Mr. Conrad K. Sangma. Kular ka MBC nungpo o chimkhiya ne banta o penbahabeng yaga yung sorkar Common Facility Center ko de e katul khat ars nam lenter. Ka Meghalaya State Planning Board wagatnat PWD roads delipe yogi o sorok he urang china usurok madu umserpi shadu operashilong. Ki khubor gubnya the Yaga Rural Prina Arajara Pau San, the Chief Minister Conrad K. Sangma, has State Central Library Shillong. Hagan Yalang Yaga Rural Prina, the one Chimantalang, Arspa San Pau Mut, Kyoseng Kam Saman, Nagaling Gichnong Nongandong, the one below one Raigi Marganki, Mudo Gitiar Gitar Guchnahi, Imarab, Vigimarbam, Kamtetarter. Chief Minister Conrad K. Sangma, the Pandanawo Ekerchan, yang somehow artily ki block hiwa hab hapo prime rural dukular lawo egerchan hadu khat prak lornga neventa ki chispa nyabho arnut ki sengkam semen neventa ki kam yongki we ben negesngi hakani gelang wai ya rural prina ne sami egerchan chigu sengkam semen hadu lek lornga lamba kani ko rural prina ukundong ukuntu ya kala yoki okre ye yoikot kam tam hi thain nong kundong neu kerchan ya gu sengkam semen ulat ka jilaw CHBJ Shankar dawa ya mobile medical unit ya gu kerchan ne depelot da ka Bharat Sevasham Sangha Haraj Bhawan Shillong kani mobile medical unit to ekom e sumar I wahakaling githaw kam tam ski thain nong kundong ha ko gi doctor gi nurse Delang gidawai dapon upoy gi chigichnong githaw gyong phi knang yo rap punsuk ya ko chong chigichnong nongandong kani gorkom e sumar ko wan chulu gichnong githaw gyong phi manga ga seng jam ko kong sam ba he ukun tu yerkom yo sumar gichnong nongandong kamtam hado gichnong ko chikndong bahale mchitong degi mjinjar degi uyo e doai depon ne sumar nagi doktor uinas. Neresni ka Meghalaya State Planning Board waga PWD roads kini ya artli gitnat lipek kiya usurok umsatpi chedo operashilong usurok urang chinab ne katta lembaga 4-lane highway project. Highway lipek ya usurok chairman ng planning board umed balungdo the live mishilong hadauki Nashilong sa Nyaumer wachado ka Ponlong PC. Kibugo layo wan mangasingi nagani surak or kiyo chimpor ulay langbayon surak kadaslang rupundep yenichna kamtang wichitong bahato manapoy halimar. Emlay ong nigibrupay ba umbeng irkom china hengetay kamtam kakundro ha yingke unsatpi nasdanggo don. Nilangi engineer kis hap the tip kini di chimkhiya gleni kam the phag yo contractor wo tung praveng yagin kundra we uchna be ka sisin we wanra le yoro aging but devatho we upha le ki sarkar MDC kanang po runa khamde negesngi dil pe liyo ge yung sarkar ko de AEA the slum ni por ko hab po kachinong mawyong hapo kachinong pahamber ng po constituency Dilipay iya gani ba yung sarkar hadin ikarpar o buon sin di ko chongchonong hagatagathaw. Gani yung sarkar taga Common Facility Center iya gani ba yung ditumu wo mangam ko gani gathaw e sikay hay so ithan. Nachna iya gani ba yung hausnam arjar khat le hay idor arphaw lak tengka. Nakarchan ko isa da ka Backward Regions Grant Fund BRGF scheme hagi di wisnim gani ba yung em ga kat tu kan kilometer na nong po de e ka klem ben em kam ga tu kharas nan
Hai ini lepai ya kena yung ya kan di sirona kamdait da senram lang da orang machnong sekretari yang machnong oge he yang machnong kan di sir keluarga wa chim khia ini kam de ban snawi ni chau minister wa ta banta khnang wa ya pemandar ben ya kena thau kamu de mut demang hika kini khubor mang HP na ka Akashwani Shillong Minister के सरकार री उपई कामरप कामरियंग शिवराज सिंह चौहान दिपंगना वरा वाया विकसित कृषि संकल्प अभियान नदो का लेतरिक हदो का खतरारिक योंग बनाए कने विकसित कृषि संकल्प अभियान तो के लप पैबा ने के कैंपेन को वहां पर दी की वरप वा के ब्रु छमपंग हे कामरप कामरियंग हगनी पोर योंग ने विकसित कृषि संकल्प अभियान लेतरिक हदो खतरारिक योंग बनाए di hajar ki bru champang hai ra birang wa ki sahab ne kitmat yura birang na lagi seklang thau wo sam ya ki but wa thame wo kuntu ya ir company ye ki marbam o minister Shivraj Chauhan banjor hai klam yo wem kam bhawe bot ir kam rap kam ren yo kat kam i but i champang ka start science yo mani wene wo i wem kta ala ye ki bot yang mariang O President yang Singh Congress Malik Arjun Kharge negas ni depan benau wa o Judge o nachwa yang yung buchar wakle do yang ri Supreme Court o Judge B Sudarshan Reddy the JDO kam kurtong cha election Vice President yang ri nelang yang ke India ke kunhun ki sensang hima kalyang percha depan benau ye gani garai hakmat yang ekobor New Delhi nei chanmet o President yang Singh Congress Dakhanyaw le wa Judge Sudarshan Reddy uthawi perto yang obaki kot kisla kam ukurtong hak arpha witrek yang unupnai Dewa ya ke Captain Williamson Sangma State University negasngi ha tura wa Shillong campus hebre MR spanya bha song khina pura hagani university ya gani university nasdang chnai ka khatsos nam nachwa O Chief Minister Conrad K. Sangma Pawi Snau Sorong Wagajila Meghalaya Diego M. Dag University Kyomka Dehi Yaganiga University Desani Kanado Usnam Arjar Khadvi Diyoge Baru A. Yaga Degree Ha Usnam Arjar Pavso Kami Williamson Sangma State University U A. Goya Ka Postgraduate Course Ha Kich Path Ligi Subject Ha Tura Soda Ligi Subject Ha Shillong Hadon ne em khat vigili ki college ki bapeng isha wa kanigi university hari bhai de sangya ga peace committee hadin ekan ar par di ko chongchnong yong ka mai khuli nagizla wa ki brun assam ini kan ar jai e hadin wa ka ASEB de beng ki ar li post la hapo mai khuli yo chongchnong hapo mai khuli de yeng percha gi ta kar wa hap ka thau hapo yong ga jila Niti daw jia ni kan ad ya auri aura haperdi kini ar kicet bro. Nilang edisi yang gerib hoy u Abilash Baranwal kuntu yoro arneng u perchang iklam snu tho hido ini ja kna yo wayaw like newan wan ija snu si nemi kan ram. Ki MDC yang belum percha HM giwa CM yang ke HDC wa iklam project he to wa ki kam sa tan po yang council u noi lam yang percha u titos khain ang guri do se gun kong ni chang wa CM hadin mun rubna ni chim kuti wi kam dong na wa ki isi gorim de penjat ki kam halad am chibong ki jinge haperli laluti ho iklam he to wa ivan psa bi ain ki bar laj po pur sang jala UCM ongu yeni dang ama perdi iklam ibn bait kada gidi khubor ka terpo chukot yang khubor ekten jentia kawan chpi naga Akashwani Shillong
Kini ka Akashvani Shillong ka Jinglong Jongkosun Leng Kumala Bodak Matagasi ka Jingshe Jingkret ha Shillong ka Bakiw Kolong Arpsan Point Lai